That's the point, right? Alidropiwa. Si ndio? Ndio jamaa alikudrop hiyo siku niambia, "Oh, my colleague at Yemeni drop." Do you have any issue of me being dropped after work? How can a guy drop you like, "Oh, at least you should be thankful that now I'm saving on fuel. I'm saving on transport." Umejaa ufala, umejaa mafi kwa kichwa yako, ende kwa naye. Umejaa ujinga. Okay. So mtu anakuja, I'm not jealous. Wow, I don't you're like jealous. Oh, they normally say men tend to be jealous when their women are up there. No, so it's true. You're up there riding another man. That's what you're doing. Wow. You're up there riding another man. So you can be jealous. I'm like, why are you even talking to me? Say it you afai kwa hapa. Just calm down. Have you I can't believe that you were riding? I was riding the guy. You rode the guy. Is it written? So ulikuja siku kaninyima? No. Alikunyima? No. Okay, let's be honest. Like, umekuwa ukininyima some of my conjugal rights. Okay. Nasema ukweli ama uongo? Uongo. Uongo? Uongo. I don't know going to... You are ever busy. Every weekend you are on business trip. You don't give me attention. Kazi ndio mingi. But you don't see me going to... You normally give me excuses. So, what do you... You don't see me going out to strip clubs with other women. Get the point clear. We didn't strip. Or we didn't stripe. Like, we were in a board meeting. You guys, this is what you normally do now? Is this what you normally do? Yeah, no. Honestly, is this what you normally people do here? Let me tell you. After 7 years. Our marriage after 7 years. No, shut up. Just listen when I speak. After 7 years. Okay, you won't shout for me. Just calm down and talk like an intellect. Shut up. Let me speak. After 7 years. This is what I get. What did you get? Wewe saizi umetoka kuniambia vile tumetoka mbali. Tumetoka nawe mbali. Na siwezi kukusalimia. Yes, zekataa tumetoka mbali. Like we had our first kid, you remember? Like, okay, alipata bole yangu akiwa kampo. I had like, she dropped out and I had to like really work hard ndo niweze kulea huyo mtoi. So you remember very well. Then what happened? So I walked blood, like I shed blood, sweat and tears to fend for you and for our child. Alafu even unakuja kunilipisha. Oh, I'm going to a strip club with another man. Relax. That's what you're doing, sinio? Relax. Okay, just hiyo kazi amefanya umeandikwa hiyo kazi ama? Hiyo kazi kwanza mimi ndo nilimtafutia. Nilimtafutia. Like I had, imagine, nilichukua loan. I had to take a loan. Nikaenda huko kwa ofisi za KPLC huko Tao. Nikahongana ndo apate position yako sasa. Alafu sasa yako hapa ananiambia, "Oh, how much?" Ilikuwa how much? Nilitoa loan ya 350k bro. 350k. 350k. Ningekuwa na gari sasa but tunatembea juu ya nini ndo apate hiyo kazi. Amekaa hapo kazi toka wewe. Amemaliza mwaka moja sasa hizi. Alafu ako hapa ananiambia, "Oh, we are not on the same level." Sijui nini. Don't misquote me. Well, you're out there cheating on me with your boss. Okay, so what are you insinuating? I'm insinuating that you're a whore. Wow. Again? Wewe ni malaya. Wow. So let me make things clear. Unanichezea, like unanichezea tu live. So unadhani siwezi ona like what do you want me to do? Gani? What do you want me to do? I want you to own up kwanza. And then after this unaenda kwa nyumba na unachukua vitu zako na unaenda kwenyu. Wow. Who married who? I married you. I married you and you're going home leo. Sitaki kusikia story. Na unakumbuka venye sasa nimeanza kukubeta. I've started bettering your life now. Because mimi ndo nimekutafutia hiyo job. Kwani unadhani nini tunafanya hapa hivi? Like si mimi ndo nimekutafutia hiyo job. I am the one who looked for that opportunity. Nimesacrifice vibaya sana ndo upate opportunity. Calm down. Let me explain. Hapana, like nimesacrifice hivi vyote ndo upate opportunity. Alafu I did everything for you. What have you done apart from fucking other guys? Just relax. I did everything for our betterment. Kumbuka venye tumetoka mbali. For all the struggles we have gone through. Tukianza kulala kwa jambi hadi saa hii. So, well, I know it's not the best thing to do, but I thought it wise. I haven't told you the way I've said. So far, okay, we are in the process though. Process ya kufanya nini ya kudinyana tu? Okay. Not that way, but elewa. Okay, it's for our own betterment. How betterment aje? Nipate hii promotion, nipate hizo salary mob, hizo pesa mingi with all the allowances, alafu
Nikuhamishe hapa nikupeleke mahali pazuri. Watoto wetu wacha public school. My kids can't study in public school. Ushaisikia nikicomplain? Even one day ushaisikia nikicomplain ati strike kuishi huku hivi? My kids can't study in public school. Si mimi na wewe tumesomea public school. We can speak English clearly. Kazi yako ndio karibu inaisha. Si juu nimechukua loan kuchukulia hiyo kazi. I'm paying loans every month. Fees $9. Listen. Nani alipa fees? Shut up. I'm looking like this so you can look like this. Naka hivi ndio uweze kuwa na hizi earrings. And that's why nimeona nichukue huu mwendo ndio at least tukue mali somewhere. Personally, I can't live in those suburbs here. Rent hatujalipa, unajua vizuri. And it's upon me. Na mimi nakuuliza swali tu. You know, you can't cater for everything. Pesa unanipa zitoshi, unakatwa mshahara bana. Nakatwa mshahara juu ya nani? Hiyo ndo swali yangu. Na nafanya haya kwa sababu yako pia. Na